English to Pashto short sentences. Are you okay? आया त सम यी. Are you okay? आया त सम यी. You may go. त तले शी. You may go. त तले शी. Are you mate? पागलिए को. Are you mate? पागलिए को. I trust you. ज पता बावर कोम. I trust you. ज पता बावर कोम. Who are you? त सोक ये. Who are you? त सोक ये. Are you lost? ورک شوی کو. Are you lost? ورک شوی کو. Are you sure? تا یقینی. Are you sure? تا یقینی. Can you come? آیا تا راتلیشی. Can you come? آیا تا راتلیشی. Do you smoke? تا سیگرٹ سکی کو. Do you smoke? تا سیگرٹ سکی کو. Are you ready? تیاری کو. Are you ready? تیاری کو. Are you tired? ستړی کو. Are you tired? ستړی کو. Where are you? ته کوم ځای یې. Where are you? ته کوم ځای یې. You look busy. ته مصروفه ښکارې. You look busy. ته مصروفه ښکارې. You look sick. ته ناروغه ښکارې. You look sick. ته ناروغه ښکارې. You should go. تاله تلا پکار دی. You should go. تاله تلا پکار دی. Are you hungry? آیا تا وږی یې. Are you hungry? آیا تا وږی یې. Can I help you? آیا زه ستا مدد کولی شم. Can I help you? آیا زه ستا مدد کولی شم. May I help you? آیا زه ستا مدد وکم. May I help you? آیا زه ستا مدد وکم. Can you help me? آیا ته زما مدد کولی شي. Can you help me? آیا ته زما مدد کولی شي. Do you hear me? آیا ته ما اورې. Do you hear me? آیا ته ما اورې. Do you know us? آیا ته مونږ پیژنې. Do you know us? آیا ته مونږ پیژنې. Have you eaten? آیا ته خواړه کړي دي. Have you eaten? آیا ته خواړه کړي دي. May I join you? آیا زه ستا سره شریک کیدی شم. May I join you? آیا زه ستا سره شریک کیدی شم. Why do you ask? ته ولې پوښتنه کوې. Why do you ask? ته ولې پوښتنه کوې. Why do you lie? ته دروغ ولې وایې. Why do you lie? ته دروغ ولې وایې. Am I boring you? زمانه تنګیږي کو. Am I boring you? زمانه تنګیږي کو. Are you serious? ته سنجیده یې کو. Are you serious? ته سنجیده یې کو. Can you find it? آیا ته دا موندی شي. Can you find it? آیا ته دا موندی شي. Do you know him?
ته هغه پیژنې. Do you know him? ته هغه پیژنې. Are you a doctor? آیا ته ډاکټر یې؟ Are you a doctor? آیا ته ډاکټر یې؟ Are you new here? آیا ته دلته نوی یې؟ Are you new here? آیا ته دلته نوی یې؟ Are you افغانی؟ ته افغانی یې کو؟ Are you افغانی؟ ته افغانی یې کو؟ Do what you like. چې څه دې خوښوي کوه. Do what you like. چې څه دې خوښوي کوه. Do you like snow? آیا ستا واوره خوښه ده؟ Do you like snow? آیا ستا واوره خوښه ده؟ I agree with you. زه ستا سره متفق یم. I agree with you. زه ستا سره متفق یم. What did you buy? تا څه واغستو؟ What did you buy? تا څه واغستو؟ What did you say? تاسو څه ووی؟ What did you say? تاسو څه ووی؟ What do you want? ته څه غواړې؟ What do you want? ته څه غواړې؟ Where did you go? ته چېرته تللی وې؟ Where did you go? ته چېرته تللی وې؟ You should sleep. تا له ویده کېده پکار دي. You should sleep. تا له ویده کېده پکار دي. Are you all right? آیا ته سم یې؟ Are you all right? آیا ته سم یې؟ Can you handle it? آیا ته دا سنبالوی شې؟ Can you handle it? آیا ته دا سنبالوی شې؟ Did you live here? آیا ته دلته اوسېدې؟ Did you live here? آیا ته دلته اوسېدې؟ Do you have a car? موټر لرې کو؟ Do you have a car? موټر لرې کو؟ Do you have a pet? پالتو ځناور لرې کو؟ Do you have a pet? پالتو ځناور لرې کو؟ Do you like music? سندره خوښوې کو؟ Do you like music? سندره خوښوې کو؟ Do you want money? آیا ستا پیسې پکار دي؟ Do you want money? آیا ستا پیسې پکار دي؟ इसी तरह और वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल पश्तो न्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मैं जो नई वीडियो अपलोड करूं ताकि आप उससे बाखबर रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।